Ethiritwe agitumira kwa miaka kuiwa kirima mburaja mwaja Meru mwini uri nkuma Meru omea Meru na nthikuru yonthe kama nuntu itumwari Nandi ni achokerete aja Kenya nyuma ya gwita ruongo atichokete utheri indi achokerete na gitengi kenda gutigira kwina rwimbo ni rugwita na mbere kumata kamano ni akinyite kanisene imwe ya Meru kenda gwikira gita izi njarene cia Murungu amwe na kinya gutigira kwina kwawe ni kugwita na mbere kuthara kuthari mirongita aja kanisene na kethera no kurikana kanyumene au itware na ngitengi na wene airwe na ngiteje tengita ke irwa norwa ngwataniro yetu ya Kimeru ora tomba kugwatanira na ndumbo chetu cha Kimeru kuiwa kibanga na nyumentu kuinga yokona mbeja che gwitogora kingi nontu bu muini menyangu gewe amwana kaju neungita onge keyboard barafu Murungu akutharima ukona mbeja che ogora kingi ti untu bwa kujukiria ja withere gita yu ya urere ya gitendo ngimono a very beautiful piece metomerete kuthondeka ndwimbo nyingi muno bakendi nkeja kurira ngaitantero ngita yu gwa ting ting ingita yu yairwe na imendete muno na ora wetere ayo atoka mutharimira tu nandi utekwenya batira akiuga turekere baraba goto pereka namna hii tukubarekera ende mtu akeja kumiona ngake na muno nkiomba kumigwata kairi urokwenda gukira kirwimbo kana kiri atirenio na nakumenya kiatho getwine cietu gikomba kumunenkera platform ira kwenda kana kumuigika ura kwenda platform chetu cha twine cietu chitharo cie open kire msanii wonde ko msanii ro itharo ainja kiuga watona kanya gati kwithera nja ukaumanja ucho ngarama waigo turi isiolo jonto tokethera turi jitulize on Saturday pero tamuri irete kado na ngire mwanya mono nonto wa Weru TV Weru FM Raina Muhabati na Seriana International nonto wa gutuma rugendo rwakwa rwita Europe na ondradio ngakunde rugendo rurwega na mpumba gwita gutambia nkuma ya Mumeru na ukira chonko naona gintu kia mbere kiria akathithia ikumireta kanisene ya Mwathani kende tharimwa u ni untu bubunene muno na bubwega na ni kierekeria gikinene muno kiri batu turi a Kristo ntuko ya narua ni ntuko ire yokarie nene muno ya ana betu baria batuire kiri PMC jayo ere bujeta wa Sunday school bakenjoy nagaira twita in Catholic PM junior youth nende narua tukuba receive to walk journey faith na bo na ituthiithagia mantu jama ingi muno na bo ja kubathithiria seminars kuthithia act of mercy ni gwita kuona antu baria bena mobatu na kuba tithia na njira iria yagirite na riu seminene icio twitanaga mantu jamwe ja gucieka kiugima kia mwiri na kwithira wia ana bena mitaratara ye mega mostere kana rimwe twana itutonyaga jatha iji kwina holiday nene ana ibatonyaga ge shughuli nyingi itiagirite na riu nende batu twitananya na bobo baitana rira barenja na aciari bao bacieke bari ana babega ana batiutonyana na mucoreja withi bakimenyaga batonyana na maucoreja uja withi bakagia hari pregnancies jora bukumenya Meru ya reading lakini mwana rire ari kanisene kinyaja leo tiumbikia kumwira uri muciari akerwa na akathura kuthingata njira nontu ana bauragira rimwe kuthingata group batikuelewa ni mbie kuendelea lakini Murungu ari mbere na bagwataga bakomba ku walk the journey bakirombaga Murungu bari amwe na encourageana banture ne nao barenja banjoini ikundi bya kanisa bathonjoini kurombaga Murungu na Ngai akawebeta kubombanira na bagatetheka na tunasherehekea kuwakaribisha na kuhakikishia kwamba our journey ya junior youth is about faith, growing in faith. Sablo kama songea na malanga na hiyo mambo tumalizia hapa kanisani.